U opštini Bojnik danas je održana svečana sednica Skupštine na kojoj su, pored odbornika, prisustvovali opštinski većnici, direktori javnih preduzeća i ustanova. Godina koja je na izmaku obeležena je intenzivnim aktivnostima u svim poljima iz nadležnosti lokalne samouprave, rekao je predsjednik Skupštine opštine Bojnik Dejan Stojanović. U prethodnoj godini imali smo ukupno 9 sednica, 7 redovnih i 2 po hitnom postupku i donešen je veliki broj podzakonskih akata i propisa i pravilnika iz nadležnosti lokalne samouprave. Želim lično da vam čestitam predstojeće praznike, da ih provedete u zdravlju i veselju i da naredna, odnosno predstojeća godina bude mnogo uspešnija za sve vas, odnosno sve nas ovde. Vašim porodicama želim puno sreće i zdravlja i uspeha na poslu, u radu i jednu porodičnu stabilnost. U 2016. godini bilo je investicije. Dosta toga je urađeno, ali mislim da će 2017. godina biti mnogo bolja, rekao je u svom obraćanju predsjednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović. Želim da svima vama poželim pre svega puno zdravlja, uspeha u životu i na svakom polju, a građanima opštine Bojnik, znači i njima želim mnogo sreće, zdravlja, što više radnih mesta i novih investicija u narednoj godini, jer mislim, još jedan put podvlačim, da je 2016. godina bila uspešna godina, međutim možemo reći i to da uvek možemo više i bolje, što bi trebalo da uradimo i u 2017. godini.